Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. U ovom videu kreirat ćemo kratku recenziju jedne zabavne igre pod imenom Fire Strike. Tema igre objedinjuje vatru iz naslova i kasino simbole kao što su karte, novac, žetoni, sedmice i sl. Kao i u mnogo igara, sedmice su najjači simboli, ali postoji čak 3 vrste sedmica gdje je najisplativija ona crvena. Osim sedmice koju će igrači sigurno htjeti izvući, simbol iz naslova Fire Strike još jedan simbol koji je jako poželjan u što većoj količini. On se može izvući na svakoj od 15 pozicija u jednoj vrtnji, ako ih igrač otvori na bilo kojim pozicijama minimalno 6, ostvarit će neki dobitak. Što više Fire Strike simbola otvori u jednoj vrtnji, to će njegov dobitak biti veći kako je opisano u ovoj grafici iznad igre. Postoji dvije vrste Fire Strike simbola, jedna su obični, a drugi wild simboli. Obje vrste se računaju za spomenute Fire Strike dobitke, no ako se dogodi da igrač na svih 5 pozicija otvori Fire Strike wild simbole, osvojit će glavni jackpot u igri, iako vjerujemo da se nitko ne bi žalio ni sa 15 simbola tog tipa, a da nisu svi wildovi. Vrijedi svakako spomenuti i da wild simboli u ovoj igri mogu mijenjati sve ostale simbole, što povećava igračeve šanse za dobitkom prilikom vrtnje. Nešto što obavezno istražujemo kod kasino slot igara je njihov RTP, odnosno teoretski povrat igraču, a on za ovu igru iznosi 96,5%. Ako uzmemo u obzir da je prosječni RTP slot igara između 93 i 97%, dolazimo do zaključka da je ovo jedna odlična igra po toj značajci. Nadam se da ste iz ove kratke recenzije uspjeli naučiti ponešto o igri Fire Strike, a ako volite ovakve i slične sadržaje, pretplatite se na naš kanal. Pozdrav do idućeg videa.